na aris na mahigala sa kini ni ang Kandilima. So katong Kandilima actually ingon si Chis, o sige, o, padayon lang ng opening statement pero ako kang pahimangnuan na Dilima nga kana na ang ayaw paghimo og conclusion of facts og law. Ha? So okay pa to per primero, okay pa. Taon may galawa na nilikoy na. Kay og wa to object kay mahigala sa defense, mapasagdan gito. Ha? Mapasagdan gito, mabutang gito sa record. Og nagpaduka-duka ang defense ato, ang abogado mahigala og wa mag-abdik nga nagbantay. Awa ang padayon tos Dilima wa toy tatsa. Pero abdik man sa mahigala defense. Na-objectan gyud. Di pa undang tos Dilima, medyo di gito lalim sa mahigala guba tong ilang muod siguro gahapon iya ay nadaot mahino tong script ning kalaki. Mo ni kalainan karon sa impeachment trial kay lahi ba sa una sa didto sa ilang House of Representatives, ilang balay, sila'y mabuot. Bisa kung sa ilang buhaton, why nila? Why makabadlong nila? Karon na may makabadlong. Kaya mo object man ginang abogado pikas. Nya siyempre si Chis Escudero og iya di niya putlon, maklaro nga bias po siya. So iya giputol. Bisan tuod mahigala gitagaan niya chance primero liberal kay siya but kadugayan sige object mahigalang defense, iya giputol paundang is 5 taon. Ani undang kadugaya. I submit, Your Honor. Pero Permiro, di pa padayon, pagpadayon. Ay, padayon si Lima na. Yung balik na po mahigala ko. In fairness, mahigala, di ko manaway ng kini mga abogado, pikas-pikas, puro si mga banggiitan. Inon talang. Kaya nga no, lain sa kaya mga higala, manaway ta. Puro si kamao. Kini sa ang prosecution, kasabot ko sila niya, kining ato, di gini ma-objectan kita ani, pero uroy na makalusot. Mga i-argue dito, makalusot pa di ay, okay. Actually, nakalusot ko sila. Continuing lang objection sa defense, hantod kadugayan, gipaundang na lang yun. Tara, ito, paminawan ko na ito. Muna ha, pagsugod, i-introduce Dilima ni Chua. Kasi Chua man mahigala mo o ikon kagapon. Okay, ito, paminawan ko na dong. Your Honor, same appearance for the prosecution. Your Honor, may we be given 5-minute opening statement? May we request Representative Laila De Lima to be recognized by the Chair, Your Honor? The Chair would like to remind the Honorable De Lima, if indeed she will make an opening statement, to kindly avoid conclusions of both fact and law, as we have previously agreed upon and raised by the defense in previous hearings, and as pointed out by several senator judges. With that conditionality, the Honorable De Lima may proceed with her opening statement. Your Honor, may we comment on that matter? Yes, what is the pleasure of Attorney Paul? Your Honor, I'd like to apologize for having to comment on this matter, but as far as I recall, the presiding officer already made a ruling before against opening statements, Your Honors. Again, I will be very conscious, Honorable De Lima, with respect to statements of fact and law that are not coming out from the mouth of any witnesses you will be presenting. So kindly be precise and short with respect to your opening statements. Okay, pause. You may proceed, ma'am. Boss. Subject to... Pause adong. Masa man pasabot ana? Si ingon si Congressman Chua nga, Your Honor, mga 5 minutes nga mag-opening statement si Dilima. Budiskurso ba manghigala? Hindi ko mga politiko may hilig kinig diskurso. Bisag asa, kanang politiko may kailan, lamano, diskurso. Bisag mo adto pa rin namatyan, inay malis mo diskurso ni. Bisag mangugos, pagbunyag mo diskurso na. So nihangyo mga higala si attorney, si Congressman Chua. Nga yun taga-imig 5 minutos, nga muhimo mig opening statement, pinaagi ni Congresswoman De Lima. Among giawhag, among gihangyo ka nga i-recognize si Congresswoman De Lima. Si Chis Escudero may kasabot undaan oy. Kay nahuman naman na sa una, nga giobjekan man po na katong mihimo og opening statement si Congressman Defensor. Labot mahigala sa permirong presentation of evidence
sa Article 4. Himo sa statement. Giujikan to sa defense. Mo to nakahimo nagruling si Chis Escudero, ana. Kamantay mo si Chis, kasabot mo Chis. Mo to iyan na daang inan nga, basta walay conclusion sa law, ha? Gialaw ni Chis. Pero comment mahigala si Puwa. Korektong kang puwasan. Kung imong tanahon, pulos niya mahigala sa pikas o pikas ba? Ako lang kung sultian talang mo. Parihan ni mga sakto ba na isla tanan? Sakto na sila tanan, ha? Depende asa kadapig, ha? Nga naman ko, sakto si Puwa, sakto si Dilima. Kaya ang ilang tuyo, manggod, nga ila po mahigalang pag kuwan po sa hunahuna sa mga tao ba nga angay ginisara konbiktuhon. So kanang kang Puwa, labi na witnesses nila Tagalanbang. Wa man tong mga witnesses wala maingon yan establishar nga unsa. Pero og imong himuan og opening statement nindot nga pag-istorya, ang mga maminaw nga mga tao makaingon nindot man pagkahimo. So katong ang Puwa, iyang gipasultis Dilima hangyo sa korte nga pahimuon og opening statement. Ngadto man tumayaw-yaw mga higaras Dilima. Katong ang Dilima pod, karaan guni mga abogado kasabot guni. Di ta presumption na to mga higala nga kini pulos yung mga antigo. Kasabot sa daan ani nga kini objekan guni atong kuan ani. Di man ni pwede gid actually sa korte. Pero atong i-argue nga sui generis man inana, no? Basig mo okay ra. Kaduha liberal man pod mahigala ang presiding officer. Gitugutan ni Chase pero ni comment mahigala din sa Puwa. Sakto po nang kang Puwa nga comment. Why? Because there was already a ruling before. Nagihimo. Your Honor, di na pwede. Pero si Chase, kasi may masunod, kasi man maoy presiding officer, iyang gipahimang nuan. Sige, okay lang, move lang, pero pahimang nuha, way conclusion of law. At tugutan yun. So, ang iyang ruling, gitugutan yun sa Dilima. May gani abtiks Puwa pag abot sa tungab, objection na pod. Ha? Kaya gwa to object kay mahigala, mapadayon gito. Ako di man kumutuo nga, inusintis Dilima wa sa kabawa na. Pero kato ila sagol to nga pang kon ba lang. Objekan gyud anik. Sabot anticipated to nga mo-object gyud pero ato lang pulotson gyud uroy day makalusot. So tuod man ingon sis o sige. Gamay lang Dilima ha. Kon lang ana. So medyo liberal kay sis ato pabinawon na gudong. Tiwasa dong. Reminders. Thank you, Mr. Presiding Officer. This is about 5 minutes or a little more than 5 minutes. Tara ha. Mr. Pause. Senator, Pause ha. This is 5 minutes or a little more than 5 minutes. Moto yung opening statement. Tanawa. Ato paminawan ang unod sa ang opening statement. Pag primero na okay pa man. Primero okay pa pero mura nagwitik-witik na. Pag abot sa unahan, wa naman. Conclusion of law naman. Di objekan. Kay natuog pa mahigalang abogadong Sara ani. Kanang duka-duka ka ba? Wa ka minaw. Di ka ka-object. Ang mapadayon nyo to. Nga naman obligasyon man sa defense po ng pag-object. Kaya og dili ma-objectan si Chis ato mapawawala sa to siya. Wa man mo object ang defense ang amang ang proceeding officer may magunang-unang kuan. Pero kini object man mapugos mga higala og himog ruling si Chis. Tanawa atong paminawon ha. Now atong balikan ha. Mga 5 minutes kuno tong gideliver ni Dilima. Og imong paminawon ang iyang gideliver pag primero okay pa. Abot sa unahan dito na ni sugod na may galang conclusion of law. Objekan na yun. Agi papadayon gyapon sis. Objekan na pod. Dala ato paminawan ha. Sige, proceedong. Mr. President, Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges, mga kababayan, magandang umaga po. Sa ating pagbabudget para sa pamilya, dahil hindi naman unli ang pera, masinop ang ating paggasta sa talagang kailangan at kapakipakinabang natin nilalaan. Ganyan din dapat sa pondo ng bayan. Sa yugtong ito ng paglilitis, pag-uusapan natin ang confidential funds. Ito ang budget para sa mga sensitibo at surveillance-related activities upang suportahan ang mandato ng mga civilian agencies. That the budget is intended for confidential operations does not mean that the conduct of the officials involved in the handling of people's money is exempted from the demands of transparency, scrutiny, and accountability. Public office is a public trust. Yan ang sabi ng konstitusyon. Sakop nito ang lahat na nasa gobyerno. At ang utos na yan ay hindi pwedeng
balewalain dahil confidential lang o confidential ang pondo. Ang confidentiality ay para protektahan ang lehitimong operasyon at informant. Hindi ito pahintulot para mag-imbento ng pangalan at dokumento. Hindi ito palusot para ibulsa ang pera. Kung confidential ang pondo, lalo pa ngang mataas ang pananagutang kaakibat nito. The Constitution entrusts this court with the solemn duty to determine whether the respondent Vice President committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. The evidence will show that she did. This Ano? case, Conclusion of law na? Article 1, Conclusion of facts na? is about Objection na to doon. 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, Halangan ka ng object, oh. demonstrates graft and corruption Your Honors, and betrayal of public trust. I'm With the permission I of apologize with the to- permission of the Honorable De Lima, yes, Counsel for Your Respondent. Honors, again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor. Chair will instruct the this is Honorable De Lima to another- kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, Pause, which pause. the chair orders. Pos, nalangan gani gamay si puwa og object. Nalangan gamay pero objectan yun. Si Cheese po kay kamantay mo. Congressman De Lima nga bantay ko pagsugod okay pa pero kadugayan himo gyud ka og kuan nga conclusion of law. So si Cheese Escudero kabantay nandaan pero huwat lang siya na doon ay mo object kay guwato mo object eh. Dili man padayon naman to. Ha? In fact, kay tagaan na po og chance si Cheese gani nga padayon, ni padayon po likoy gyapon. Pero kaning kanilima in fairness po niya, prosecution mo siya. Iya po ni mahigala nga gipaning kamutan po niya, palusot po ng iya nga uroy di makalusot. Awa, so kaning kang puwa nga gihimo, sakto ni, objection. Si Cheese mahigala, nisulti na nga, bitaw, pagsugod bitaw, okay pa man to, pagtunga-tunga, murag na lain man. Kabantay, Cheese, di lang siya mga higala mo, himo dayon og pagbadlong, kung way objection. Kay siya man mo presiding officer, mabayas, man po siya mga higala. So, muna importante sa Defense Counsel, nga abdik siya nga ni object. Nato paminahon, tatiwason ha. Si padayon dong. To be stricken from the record. You may wind up, Honorable De Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law. Your Honors, please, if I may just be given just Yes, 2 seconds. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow, Your Honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Honorable De Lima, Again, with all kindly due wind respect, up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable De Lima, and call your witness. Wind up na, wind up. Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because Yes, this is but supposed to be an again, overview it is the of the court's case, position the overview of the evidence. to let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the Correct evidence is ka dyan. concerned, or conclusions of both fact and law. Correct. Kindly wind up, Honorable De Lima. Pause. So sakto na sis. Ayaw na. Wind up na. Okay, ugsa kon pa na. Sige na, humana. Pero si De Lima, mga higala, kamao sa si De Lima, in fairness, ayaw maka, sulti siya, pakwitik po siya gamay, na. Palusot yun Japon, no? Uroy dig makalusot, ha? Dati padayon, mahigala, be. Sige, padayon, Nims. I submit to your honors, and so I will wind up. Wind up na ko siya. Pero padayon Japon na gamay, tama na. Kapag ang isang impeachable officer, tulad ng pangalawang Pangulo, ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability, Same o objection, Your sumusuway Honor. sa Same pananagutan, objection. dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? When the Filipino people entrusted their money to Vice President Sara Duterte, was that trust honored?
That question will not be answered by politics, by general denials, by press releases. It will be answered by the witnesses, by the documents, by audit, and by the evidence, and the prosecution is ready to present it. Sa kabuuan ng ebidensya, makitang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, ito. objection, Your Honor. Honorable Ang Delima, I would have to systematikong stop paraan. you. This is out of I would Ah. have to stop you at this point. The Paundang yun. continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to my stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Ano gyud mga higala, no? Ay paundang gyud mga sukit paminaw. Ipaundang gyud taon mga kagalaan kay wa na. Di na to kwan likoy na tong iya gyud actually. So gisigihag object may higala sa defense mo na mahigala nga napaundang gyud mga sukit paminaw pastilan.